Towar nang pipe plote wood jok thekte langkai langso ahabarara. Kopili konstituensi ang kangkedo araratum aning kipung kacipakla. Dipu Press Club mepu Borsing Rong Parapan Diamond Northeast Award Surihini rank koresi anong ikapachir. Kardom pinikar big prime time beer talong penili thare sarnong klanse non beer tang ton pen arjui tha. Lumbajong konstituensi ki parlu thang ni phai ing koira trokarni langkai langso ahabar arat thur pakpen kachisong asai kiteng. KSA Dipu District Amepu Jonah Singh Bepen Japon Linsi ing hangadong Pranpri langsu lapen langwearong arat thur pakpen KSA longli no road no put no patale no put ato ya hoyang thek thir thip pibetik nitum sangsi puasi ki thepet hantarapon alang litumpen nangati thamtuna tengke kedaptang surihinira pesir kebanikan konsil pen aron repen kedu keng sangasu atu hat aher tharle etpen non anta karbing turmas konsil pen kelang kapang khejok non anke hojai district atumpen puthot eviction aptimata towar pen merihing nang claim to eto dengan tamas konsil pen menela dakpen kilometer isian konsil pen eviction tanglo sitame ini tu nali tum dat heglongji labang ke kuna makang ton nampen kilometer isi sose dak hoja district pen ke towar nang bonail towar chot keli non ke karenanda nang hinglablo lasila soputhak itum karbino tamas council fan non prabjin ben lasunang ke langdunjia fan itum chuniriglo langda monang lapu karbinglo towar ke nang dot heglonglo karbinglo towar ke towar be non anta towar nang bonaini sitame ladak lapu no hoja district atum ke और ब्लॉक लादा के हो लंका लोई लेला सोतवार के लासिनी तुम चुनिंग रिबांगे ला हेलो नॉन अमा कार्बेंगलों तुमस काउंसिल तुम ला सोपु थाक नंगेलांजी फांसी ये तुम पेन चुनिंग दुला चुला तुम एवेक्शन नंग कुरी देत सुतमे मिया तुम ताको लदाक से नंग चेदो थु थोला लासिला नंग निकान फोके लेलो सुतमे काउंसिल मा पेन बांके ला सोपु थाक के जार स्टेप देंगे को नंगलांग ना नंगलांग ले नंगेलांग दong kang tung telo ne mande langka jana sorafan nangkera pangtung tene la sini tu mangkela so no nang che dot thiba mia tum hansi tame no namat la so kathale phansi tu chuniro la pen karbianglong la pen hojai district no namat la so ahoy bang jom dak ni sitame karbenglo tormas council kacharia tumpen thanga development ki pithek thidetke ningduglo pusi langkai langso ahabar arat tumpen ningjeringti Sonsi Dipu kilometer phopen langkai langsu kachilenga tobar nonanta claim kilang lapen thanga development ta council pen avi pusi ningje lasi prabjin pen MEC kilig aprang tobar nangselam pivek nangji lapen aldoya hai kapang thekji aphan thir thip hojai district pen karbenglong district ahoy angthek binangji puta karbenglong tormas council CEM Dr Tuliram ronghang aphan kachuningri padu Kacesong amayalong rongasar Gulab Chandra be Sing be Hemaritok be Rat Cycling Bank Komal Sing be Lapen Men Sing Timumatum Cetong be longri marat longri ke 2005 ningkan se proposal ki la se la so prang si ladak karbi atum ke do se ladak karbi afan lang plot pen la so council atum marat longri buka bonai da bangke nitum langkai jan habar along ke do karbi aratun ke nen tune da chedon nun thekte chedon nun de la pen la ladak ke la 1990 la solom 2022 isi hini longle pota ki pita ho SDC government tum dulo boyphet sitame non ke domi lapen ako la sorong long ta ki pipet to piglang longle pota ta la se la solong nitum ki thir thip ke dolong e phan polote longle pota bang kenang so athel dum pudam lonang ili to malong karbenglo tamas council CM ke development lapen 20 la so kaching thur lapen lap monsam la so ke wana joini si alang like doktor certificate ta chelong poibis tame pini labang lap langkajan hawar long bangke pini longle pota ta long ete lapuna towar na ave la sini tum sodak ben
कार्बी आंगलो ओतोमास काउंसिल के थे दिन तुमफान पचनी लोजे लुम्बाजोंग असोता नन के फुरुई तुगरवेल non ke lumba jong asota kasing thur se nang po longle pota nang po towar nang po lapen hojai district lapen Karbenglong border non election of prang sinang nangjong dak de lapen lason thoma ke mang sinang pachun pipe polote nilitum non ke bangji MEC election bang ke nitum ke jok thek thek pik lada kachuning ridun abatai lo langkai festival abatai tin dame CM afan memorandum da pilo pota puthai posta melang li chechak sa menang pachun PPP he tame to khlai bang chok lo puthungoi fit da me non nilitum la langkai jan mate border ke duara kenang so da bang towar lena puya prang sonte pulo da kathaya kisung ke dopik non ta langdam et pulote election 2019 ningkan election se prang Karbenglong Autonomous Council pen towar nang bonai lo pudhoi fit sitame laso towar nang ka bonai bang ke nilitum labang suarat pen kipudam kang tung bang ke election ke bang jia phamsi so towar nang bonai cho athenon election pardet pen ke kwane towar khenota nang bonai ne nilitum long border la pen border kenang solo border hoy konal man nilitum dak border lo gedorum tame chichini den jalo laso aputhak bang nalitum sarkar hin pen laso Asam survey tum bang, pusame survey tum bang, tame la nilitum long revenue long le konasi doma, violation suri konasi doma la silangkang chotiti. Nilitum la hojai district pen chajoi lo la so border ahoy konat ma la bang jongkang dak awede. La pen isielam nili nije dam tung. Achu hejong kedam tang Nagaland la pen Karbi Anglong ahoy adu la so alam tame alang ta chini pamelo. La so alam ma thadam lo pure nilitum na tame non langnam tha achu Langwelong invasion bersama laso tame laso ke bang ta hujai district pensi bang bon talang di hala so tame hujai district pensi bang ke bang la puplo te ba thanu Karbi Anglong along le theklor si hujai district pu bang ke sarkar pensi nang cerai lage muni tumne nang cerai pu lamali sarkar pensi nang cerai puro tan tum Karbi Anglong CM mate council kachari tum kupi posi nang cerai ek thedelo lage nili tum along le kupi posi chipu pe delo la basili tum age non kenang solo la dake dak border long ke do Karbi tum chot kalilo dake border long ke do Karbi umchat kalilo methang area methang along le methang district pulang tante sarkar pen tame kachirai nei kinang sot Lakha Troxy Kopli constituency angkang ke do aradatum MSC Pawan Kumar Rai aphan aning ke phophe alam pherang ke atum aphan kapachini duna berta pherang ke advertisement berta nang pale MSC Pawan Kumar Rai aphan ke damtang ningkan phopen MSC kiliga hut BJP a sarkar aphan vote pidun pen pahai duno Bonsi tame Pawan Kumar Rai ningkan phoangbong MSC kimanki raraphan thangnata rap thektedet lapen MSC kiliga hut raratumaphan kachichak tekangason antame pithektedet pusi rongara tumpen ningje lasi nonang keleji Karbi no Autonomous Council MSC kiliga hut ke MSC Pawan Kumar Rai ason amurit ke raraphan right thekthi Rada kisung jinine raraphan kachubai lapen sarkar pen akaprek awarsai raraphan ki pikirap asonan tami raratum angnu pali thekte derapot MSC Pawan Kumar Rai aphan nona keleji Karbi no Autonomous Council MSC kiliga hut vote pi thekthilo lapet akaprek abang phu phansi BJP atike tami pipon thunang popusi pherang ke tumangno raratum pachini don सरकार जो है अभी तक कुछ नहीं किया क्यों नहीं किया पानी हम लोग को नहीं दिया आज तक 50 वर्ष हो गया एक गांव में पानी नहीं मिला सब भिखमंगा रो रहा है तड़प रहा है लेकिन ये लोग सरकार जो है अच्छा सरकार नहीं है बुरा सरकार है लेकिन सरकार को हम एक ही धन्यवाद देते हैं कि चावल देता है लेकिन इधर से मार के खा जाता है क्यों हम लोग का माटी पट्टा नहीं हुआ आज 50 बरस 100 बरस हो गया लेकिन नहीं दिया क्यों नहीं दिया कौन सरकार ने दिया MSC हमारा वो है पवन राय अभी माटी बेच दिया हमारा 12 माटी खोला में माटी बेच दिया है पैसा लेकर घोटाला कर दिया लेकिन इसका कोई सुनाई नहीं है इलेक्शन आने वाला है कुछ महीना के कुछ समय है आने वाला कुछ दिन मोटा मोटी 2 महीना चाहे 3 महीने होगा किंतु आने का नतीजा क्या है यहाँ का पब्लिक जो है जैसा वो जैसा आदमी का सोच रहेगा जैसा काम होगा उसे ही तरह परिणाम मिलेगा उसको और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ পৰা ৰাস্তা বনাব কৈ আছে ইমান দিন পৰা কয়বাৰ আহিছে আহিখিনি চাইখিনি ৰাস্তাটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই
লাষ্টত আমাৰ বিলাক চব মিলিখিনি পইচা উঠাইখিনি বনাই আছে এইটো বন ৰায় কিমান দিন আমাৰ বিলাক চাই থাকিম আৰু ঘৰো কৈ আছে ঘৰো দিম পানী খাব কাৰণেহে দিম কুঁৱা এইটো একো দিয়া নাই তাৰতো এতিয়া হা কপলি সমষ্টি বৰমাটি খোলা এইটো ৰাস্তাটো বেয়াই আছে না যিমানটো বেমাৰ হেমাৰ থাকিলে খাটিয়া ওপৰত লৈ যায় ডাকিখিনি হা ৰাস্তাটো মালিক কাৰণে কৈ থাকে বনাব কাৰণে মালিকটো সহায়টো নিদিয়ে আমালোকে যেনেতো দুখীয়া মানুহ আছে অলপ চলপ যিমান যোগাৰ কৰিখিনি যেই ঘৰ আছে এইটো লগাইখিনি চান্দা আনে যেনে তেনে অলপ চলপ বনাই আছে না আৰু আমালোকে না বিধৱা পেঞ্চন পায় না বুঢ়া পেঞ্চন পায় না ঘৰ পায় না লেট্ৰিন পায় না বাথৰুম পায় একো বস্তু আজিলৈকে আমি 5 বছৰ হৈ গ'ল ইলেকশ্যন কিন্তু আজিলৈকে আমালোকৰ কিবা গাঁৱলীয়া মানুহৰ কিবা সুবিধা বস্তুটো একো পোৱা নাই যি পাইছোঁ অলপমান চাউল পাইছোঁ আৰু বাদ বাকী মাটিৰ কোনো বিষয় লৈ নাই কোনো ৰাস্তাৰ বিষয় একো নাই আৰু আমাৰ পানী খাবলৈ কোনো অসুবিধা হৈ আছে পানীৰো সুবিধা নাই আমি আজি 50 বছৰ পৰা গৈ আছোঁ ইমান বোকাত আঁঠুলৈকে সোমাই যায় কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ ৰাস্তাও কমপ্লিট হোৱা নাই একো হোৱা নাই একদম বৰষুণ পৰিলে আঁঠু সমানলৈকে মই বোকাৰ মাজত যাওঁ কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাও হোৱা নাই All India Journalist Union Tumpen Dipu Press Club Mepu Borsing Rong Parapan Diamond Northeast Award Surini Rain Koresi Anong E Kapachirpon Garbing long pen Assamese birta ke peklang solangdo apepar ahempu lapen garbing long apherang ke angbong pen nongnam kachithang plong apherang ke anparta Dipu Press Club mepu Borsing Rong Par upon All India Journalist Union pen nong eki ponji upon amen ingwai ponsi thang ni pai ingkora troxiarni Gopur Kunaplota Bisfana District along Diamond Northeast Award Surini Rain Koresi Anong E Kapachirpon অল ইণ্ডিয়া জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নে আজি মোক গহপুৰত ডায়মণ্ড নৰ্থ ইষ্ট এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰাৰ বাবে মই অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ অতিশয় সুখী হৈছোঁ আৰু মোৰ সাহিত্যৰাজিৰ প্ৰতি বা সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মোক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ মই ভৱিষ্যতেও সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজি সৃষ্টিশীল লেখনি মই লিখিব পাৰিম আৰু জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নে মোক এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে মই তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ Namlam Super Pan Birtamo Intonic Sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamopit Puthot Birtalong Pangtiglo Disobai Chandra Singh Terang Open State along Thang ni pai ingkora trogani Disobai Land Owners Association sa tumpen Krong Pietowar Kasilampen Long lehem putum non anta compensation atangka kelong le puthak mai kapadupon Disobai Land Owners Association sa tumpen mai kapatupon ang kok athi lagi Section 5 mati Krong Pietowar Kasilampen long lehem putum non puta compensation atangka long dundila Lasi National Highway Authority of India tum compensation atangka nang pipitik ke pinipen amat long lea mek padulong lepusi harsing to pipen pachinipon মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ দিছবাই অঞ্চলত তথা ব্লক নম্বৰ 5 যেটো নেশনাল হাইৱে কাম কৰি আছে এইটো মই ক'ব বিচাৰিছো যে ৰিজাৰ্ভ যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ আমি ক'বলৈ নাযাওঁ তাৰ বাহিৰে যেটো আনৰিজাৰ্ভ মাটি এইটো আজিৰ পৰা ষ্টপ কৰিব লাগে আজি আমি ইয়াত গোটেই লেণ্ড অনাৰ এছ'চিয়েশ্যন মিলি পেলাই এখন মুকলাই দিব লাগে যদি
দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি তাতোকৈ অধিক আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আৰু আমি তাতোকৈ ডাঙৰ আমি আন্দোলন কৰিম বুলি আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গতিকে মই প্ৰেছ মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকক পুনৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি আপোনালোকে এলিনেশ্যনটো সোনকালে দিয়ক আৰু অট'নমাছ কাউন্সিল আপোনালোকেও যে আমাৰ যি প্ৰাপ্য এই প্ৰাপ্যটো অতি সোনকালে মোকলাই দিয়ক তাকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। बोकुलिया पुलिस स्टेशन के पार्लो थांग निफाई इंकोरा थ्रोगनी नेशनल हाईवे 36 का चिलेंग अतवारपी जिलांगसुआ दुंग आदु के कलोंग इहुम अल्ट्रा बस के चिंकोय दिफु पे नौगांगनत के दम्बो महुत संगति के रोय ट्रक पेन कचिपे का हुट आदांग कोंगलोंग उनी दरजोक AS 02 AC 6358 आबास तोवार पेन अंगतांग सुइफिट लुपुसी कते वारा बांग पेन पाचिनिपon लासो आबासलोंग bang ingkoy kachit habduna tumdo kopay kimel job inuta arengahu keso ahiring tangrak abang abilang pusi birta ribdunlong pidikar pi pramta birta gelo pansikang ton iglo dome thak me kurbang thu